Menteri ki kampok yeng jok jela ba la kemen remboi ha kasiteri unai lur ulo ong ba ke sarkar jela kala yo pediang ya ka kaipot na ka fact finding team kabalati bnia ya ka jingkeno ba additional inspector general administration uba jiki yang rai ula pendan kam bakla ya ka bor ka jong u ke sarkar kalapan jing pensai halor ki kat tu kat ni ki benta kenang bakan yo ban sim ya ka rai ke ka bakade ban le nang ni sakmat Uba lakmen remboi ula ong ba ka fact finding team kaladet ban IT ka kaipot sakatenat kampok yeng ha kalai potre unai lar. Bat menta kadang kemi bnia ya kani ka kaipot bat ha ka joko por kelapan ru igijing pensai ha ka bede bat kat tu kat nikimat. Ula ong ba hadian bala yo igijing pensai ka sarkar kan sale ka badan kam bat kat ba empat yo igijing pensai empat lak ban ong la ka don ne em ka jing pendan kam bakla ya ka bor. Menteri ulo ongru bala da dan kanu jing le tam da manu re manu onda la debiet benya ka sarkar kan sale ke badan kam kat kum ki kendon an bat ka sarkar kam kwa ban buri e kanu ke kam la da dan ki bale tam ne duna bat on ya bet kat kum ka an henrei hab ban ailat ya ki besak keno bakin jubab ni ai ke jing pensai ka report ki la dep submit syaka home police department ka home police department kadang page bini ya ka report but ban pan ya ki clarification kat ki ba don halor jong report hadin kata ka ke ban le anda yo ya ka clarification ka sarkar kan le ya ka berengkap dong ka kum ka jing song tho dong pi ha ka report ka don na bono ong ba ka don ka jing penon kam bakla ne kam don ka ta jing penon kam bakla ya kata baro ka report ka aya ka fact finding ke bakilap harin kata kumang ong mene ngirang pan pat ki clarification te yamanta ngan ong yepi ba kilap ya ka jipran kam bakla ne katai ngamla ban ong nrei tang kan ka we ka report ka baki somit min hab ban pegnya bat ni hab ban pule balada don kano ka jingletam damano remano ondala de yidnya ta ka sarkar kan le ya ka berengkam katkum badeki kendon jong ka ai la de thum ya ta ka kendon doket atau new officer bullet bosak kena undang beteng menteri ka kam yang suspend so kat kadang ya ka jing doket bosak jing kena yo ya kata ya menta nganam pat ong tenga ondala poi kita ki juba baro ki ba ka sarkar kan pan hadin kata ngampe ya ka ke ba ngide banle Menteri Kepuli Putih uba lakmen remboi ula pentip ba ka sarkar pedeng keladet ban pelat ya ke pisah ka balong arspa nyopu point lai sau klur tengka ha ka khat nyoterik unai lar na kabentaban siu ya ketulop jong kinong hikai school sarva shiksha abhiyan lene nong hikai SSA ki badan hak jela ulong ba hadu menta ompat yo ekni kepisa bat lakmi lenti ba hapo kani katayo ne hakatayo ban wan on yo no ekepisa kenang ban yo siu no eketulop jong kinong hikai SSA ulong ru ba lemba kani kepisa ka ba sarkar jela kan yo na ka sarkar pedeng lakmi lenti ba on la siu tulop ikinong hikai SSA na kabenta nriu benai kasakor pedeng ha khanyo tri ubna ekos arhajar arpuar kala sanction ya kamaklia arspa hanyo puar point life sau klur kabadai ke recurring but non recurring expense nak SSS fund kabadai ke first installment hanrai hadu menin kesni ka fund kim pat release saka sarkar makhalia te ngakermen bah kan katayo lane hakana tiyo banwan ka soka pedeng kan pelai ya kena pisah ka sarkar kena bangin lai ban petulun ni kam kiwede hapo ka SSA program nakade ka pisah namar bakadon baka recurring but ka non recurring expenses andala minus kamut henry benai kandat merupakan sebat saka state fund lor kan yang kadon sekat tukat nega state fund te henry benai kan biang yani Kami sokok menurut sarkar tak pernah makan air atau telok bertemai ini kena hikai SSA atau kini kepisah ke bawah punya makan air sarkar kalau kau dah penyak yang minta
Ya mkan ne ka phone ka de na menta ban sil ya ki program jong ka SSA bade ya tulop ne ka basil na menta ba kini ki running expenses la ne ba kini kita ka de kita baro jadi ka daw nga ong ni phiba onda ka sarkar India kan pelai ya ka pisa sanction la dep sanction ba ka pisa kan pelai dah la pelai pisa tu sa pelai ya ka tulop bat nga kramen skem ba kan ka tulop kan dat nga ka menta hindu benai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.